probando vengo. Sí. Whoa, whoa, whoa. I met my dream body by the factory wall. The real Sí, este es coro. Sí, genial. Sí. También pongo una Sí. Probando. Sí. Vale, por favor. Sí. Este es el otro coro. 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 Sí, coro 2. Cuando el amor que love is a battlefield, and it makes a fire ring, bound fire. I'm the helm to burn on fire, down. It will. Cuando yo era pequeñito, sí. Venga, echar arena. Venga, que hay que activar esta maldita magia. ¡Venga, sacaremos! I was gonna tell you, and you will walk with me. There's nobody else. Se pone la voz principal cuando se dispone a cantar. Y sí. ¿Qué sentido tiene que yo tenga el collar? A ver. Me ha hecho la teta. Sí, este es el otro coro. Thank you. Where are you from? You're safe. What state? Of Chicago, Illinois. Better? So this? No, this better. Si el que le dé al uno, pues gana. Soy malo, soy malo. Yo no meto, mira. ¿Me dejas aquí? Venga. Vamos a salir de la tele. Mira. ¡La metí! ¡Uy! ¡Mira, güey! De ahí. Pero mira yo. Mira a mí. ¡Wow! ¡La he metido! ¡La he metido ya! I went down, but the flames were on fire. Hey, when I was just a baby, my mama told me, son. He puesto el micro nuevo. Va. ¿Quién quiere? Oye, hacemos el 8-9, ahora encierro ahí. Sí, lo que venís a correr a un periódico también para cantar.
Hombre, ahora vamos, no te preocupes, vamos a animar, hombre. Sí, sí. Mira. Sí, eso lo Sí, vamos a cuando hacer. pasará. Sí, Hoy poca. sí, Pero sí, echaremos. Mira, mira, esto llore. sí. Va, pues ya. Ahora en euskera. Pero fuerte, Venga, vamos. Venga ahí, vamos. Barrera, barrera. Pero a ver si os la sabéis, que yo creo que no os la sabéis. Yo sí. Venga, a la de tres, ¿vale? Venga, una, dos y tres, pero fuerte.
Uda freskoenaz gozatzeko pres? Hurbildu Itaroa merkatalgunera eta blai egin ezazu bertan ditugun prezioekin. Uztailaren 1-tik abuztuaren 31-ra Itaroan udako beherapenak. Prezio apalenetan murgil zaite. Itsaso ainako aukerak dituzu Itaroan. Uda iritsi baita Itaroara. Almandozen Beola jatetxea. Beheko jangelan menua eta karta jateko aukera. Goiko solairuan ospakizun berezietarako jangela. Ezkontzak, jaunartzeak, bataioak, talden bazkari eta afareak. Kalitatezko sukaldaritza. Hau dena etxetik hurbil. Almandoz, Baztanen. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzu eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Héteme aquí una canción de piratas.
lejos de ese mar. Tocar un poquillo más, Sí, sí, tú no te acercas más. El límite es la barrera. Bueno, otro temilla en inglés, ¿vale? nuestro homenaje. Soy de tiempo huyendo en la sierra, por tu llegadas.
¿qué hacemos? Esta es una canción acerca de dejar ir las cosas que quieres dejar ir. Gracias. Laktuyogurta. 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 Ekoizpen integratuko jogurta, kategoria gorena. Koloratzailerik ez, esne hautsik ez da gehitutako esne gainik ere. Benetako jogurta, elez idazten da. Laktuyogurta. Orain, lakturale laktosa gabe ere. Baldorba sagardotegia Aizoainen Iruregaina poligonoan. Sagardotegiko menua eskaintzen dugu, bazkariak asteartetik igandera eta afareak hortziral eta larunbatetan ematen ditugu. San Ferminetan, bazkarietarako egunero zabalik. Sagardobus zerbitzua sagardotegira Labriteko aldapatik. Animatu zaitez! Zato Baldorba sagardotegira. Kaixo, ardizen, hor bidertzea. Zer esaten dizu haizeak. Kaixo, ardizen, hor bidertzea. Zer esaten dizu haizeak. Haizea dela, ta igaro egiten dela. Ta igaro zela lehen. Haizea dela, ta igaro egiten dela. Ta igaroko dela gero. Ardiarana gaztandegia.
Bertizarana bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Konsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan.
9 urte luze joan dira ja, eta dena ongi bidean, helduen urtean ja San Ferminetan izan dugu.
bloquea directo. Bukatu nik
Sometimes I go out by myself and I look across the border and I think about all the things why we do. And in my head I paint a picture. Since I come home, well my body's been a mess and I miss your ginger hair and the way you like to dance. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie?
So yeah, thank you again for coming out, and for coming and talking like this last on listening show.
British Columbia, Canada, I am a sailor man! Here's a triple negro! Norway! Ocean is open down! Take care of the guitar, la la la!
This next song is entitled The Skeleton and the Tailor. Mila bederatzireun eta hirurogeitik Estafeta kalean bodegon sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak.
50 urte Iruñako Alde Zaharrean, bodegon sarria. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.